Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mwelia nechitagekaya ibere chiategere chioka chirage hegetone gichisatu ochia abona botuko kuregeta seni kyao kyabene Ensoko TV chia gichinde tokumena semesa ya mangana mayanya arakawa ngokomanya ayenete gwateka na korekana kurwa chinsemo ao chirongura gusi na boigo ime yomochi o Nairobi nje igonkoro kwa Daniel Omwaga nuri kombati simo gobona iga sensemo yemenyero tarionde gotatiga insarome kerubo na yarebosio na nabere ngokwageneria omorogoba obona iga Bonchali era minero. Arafu mogechi. Mole tukamfate bwecheni ngechi. Yamanya bonchali national school nero. Ngomwako serete. Nchore buno mubungo ino iliomba ekenelia magendero ao. Mutendi wa basuba time ye county ya Kisii Donya Dori Saburi kwa sawa menyi bense moje bunge ya bonchali. Na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Kiama ya Jubilee kiliko chigweso ya serikali ya Rabisi. Munyakiro webwe kiame kyo Vincent Kemosi Mogaka koralia teneni. Tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa. Mukonyi bumuraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki kuganyo murembe bwege siasa kwene kiwa imenyoro gongo rwa Central. Karibu tuyachaka maya kuremesa Ensoko murugoboniga asenchira yobo ikranu bono niga babwatani be kanisa Yerema 1 SDA iye gotoka ase district ya Keumbu imeyensemo yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo barebirero abo ase bagoteba nigo bayiberetwe ebyombo bye kanisa ebyo bagotumeka kwandelia enchiri ase kanisa eyo bakwana ase kanisa ya Keumbu Central SDA mu Pastor Benson Ongoa niga arure hukobolia guchia sonde bwensi urarore ebyombe ebyo anyare ko bakagwa korobo uchi asaba bwatani ibe kanisa eyo boigo nigo Pastor Benson Ongoa nigo arure okoboria uchi asebaria bagenderete gukora ebikorwa byoboibi asenseme eyo inga amatukabo nigo agendere kobarwa na nigo amachigo aisire goikange muri kyoito eno kugichana nigo akoreta aro goika asenseme eyo na gutoni roboti rokobwatia ababwatani be kanisa Yerema 1 nigo bono bali birero abwase bagoteba munani nigo bayiberetwe ebyombo bye kanisa ebyo bagotumeka korandelia enchiri ase kanisa eyo onde bito bisirete ndongere ko amplify ebwat 16 channels ne cable kile 200 meters and normal amplifier aucha receiver wire receiver and 4 microphones igazi cylinder yechikiro sana ebinde mwegotelebike siku ya kufuza tutashangilia wenye mafuno ukwana ase kanisa ya Keumbu Central Pastor Benson Ongoa nigaruroko bolia gochia sonde bwensi urarore ebyombe ebyo anyare gwa koroboti gochia saba bwatani be kanisa eyo Anatangasa abwe bariga muri rubantu ba episode yaningi megena umuntu akorwaga na mumba ko ikorwa ose byo yuko rumumbi bigajibuo ayege binde bire fuo tamaye kimonyene manyaba nyene nabantu beremo 1 ndetera mangana yingi bono mo chitwerera mo 1 mo irena no ina bagami mo ire monde atenge tukikia utokeje sika mokyo ngorokelia njengo wasabanane nkonye badem to chikoirora bo ikera mo ko njiriye nenya sare moyo yani mo beba na matoka ya mo ba bebe nyomba mana mo amatoka aba nya ko ibo mwana nyomba mana yakimare nyomba mana bano akika Pastor Benson Ongoa nigaruroko bolia gochia se bali bagendrete gukora ebikorwa byoboibi banyare ko bakoira ngora
egekogera amatuko y'omoibi na merongene. So I am challenging you. Ebintu ebyoroche ebintu etalikuwayo monoro ebintu etalikuwogolete report bwanga stole etrabakonya yasaba semie in Jesus name. Korwa asensemo ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii Goika Broadcasting House and Soko TV asomochio Nairobi ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane. Muyamano na kugichana Mosinto Onyambane asaroboti uriyo senchera yowekanu kuro chinseme icho chiake umbono togos kamotu nigobarai ao nigobaikana asekirisia akianya marambe hiryo gusiro bwagachi igwe kanisa yekirisi osekirisi ekyo bakoragwa no yokurige kergo kibugabana himeye county ya Kisii Ezekiel Machagu mwanasiasa umingo magara hegati abande nigobana babolio obomokwenekibwa asogokora hamonchorero asoborai burebosio chinga kiechechyo nigobabolia abananchi gosireganga ya Daktari Fred Okengo Matiang'i uyokurige kergo kiborai bwense bosio bochori bo mwaka 2025 umuriketu Frida Kerubo nigakoretare ya masemo ikense meyo kona gotobwaneria orobotiro kubwatio nokobolia kwa ruegwa gochesa begenwa bekelesia Kenya marambe chingaki abarwaneria baika asomorobilio bogosira ekelisia ekyo kwagachwa bakoragwa no yokurige kirgo ky'obugabana ime county ya Kisii Ezekiel Machogu nigabolia abananchi gochora abarai bali bakubwatesia Matiang'i asibagania gosaberwa manjirena undubweshe ukuboni kurwe pati ya Matiang'i useriere na Matiang'i ukwana na Matiang'i na watoko chora baraikuru na saba seni ntubanjete naende integetunenje kuire nangire nyokobo okoboko sababu na Bakristo moto sabere mwaka Matiang'i mosabere mwaka Machogu mosabere mwaka Omingo na ite mosabere na abantu bose bari bakoruya na abarara rekere neregase tuna Bakristo bose banataribayo Tinga kicho boigo nigaerera okwerobelia wekirano asogokora amonchirelio yoborai me county ya Kisii na boigo kwenekia obulendi wako na unyonga tali ya senator tuwake sabunga egento talete tobahamo tokonye county ya Kisii pamoja na abandi bantu bamentu ba machoge Rosa Nara na abandi mbaro akimwanjire tobahamo tutaramo tokonye county usemburu jingando jeje toba Teriwote era bantu Kisii ari abangene bagotarane bisosongoro eguika sako ne moja sako mbili watama na ya yoto abasawa bitingo mamatali mugo takabantu bomolembe tora tomolembe naende twakikise na sauti mugrango yetu ase tabaka tubwaterige na litari kutuka andons nebintu binde tuombanire twakolire bona bagaka bangi bakuri besa ino nani bagutukuri kuri nogo korega tutige tutige rigasi nigo mweske Machogu boigo aboli abakenya gosira Dr. Fred Matiang'i eligoikirania obokolerio bya ime ya Kenya nenda juu kwa sababu ya mtoto mmoja anaitwa Daktari Okengo Matiang'i mtoto mwana wenu mimi mmetoa nduma Kenya nduma ambayo imetambulika kwa kitu moja yara anasema ya ukweli ndio anafanya kwa Kenya umefika pahali wanasema hawataki story mingi wanataka mtu ya kutenda na Mr. Fix yule ambaye atarekebisha na kuhakikisha kwamba Kenya imeenda mbele na kiakoroko the 6th Fred Okengo mwantire mmusabere kurunali bali alias na mfada kuwako tanga enia semia gotorase Fred ndio twabachupiri mbere bakonya gupinga ndio mwanda sawa gupinga Fred akingo baturamu asensemende nigo alieira wekirania obokoleri obya asagikiria bali bakubaonchira gosoa ase serikali ya bono Chimba ndio
kumanje na kila wajomina tulikuwa kwa shekene tuwamiti chimba la telekimano kwa shekene nilishika mwingine akisema hao ukuti pale hii manajali mwenyewe alisema kitu moja ya kwamba yeye hata kufikiria kusema ya kwamba tufanye kazi pale hii ya serikali ambayo inaondoka, serikali ambayo tunaongoza ni ile itaongozwa na kuundwa na Fred Okello Matiang'i. Kerubo Frida, Ensoko TV. Buya mwana muriketo Frida Kerubo soroboti oruo asenchira yowe kanu bano togosika motu nigo yo kabero mo chumbe wensemo yebunge ya West Mugrango ije gotoka imaye county ya Nyamira nabo igobono orumya kerogo monene wekia makiria agia Jubilee Vincent Kemosi Mogaka nigo bono hagikire chinkwana chiabongo iga chiabarayibalia barase serikali buna netekere Daktari Fred Okello Matiang'i ababwatesie iliyo kogendelia emeroberio ao ya serikali kago kwanera abamenyi bekenyero kiemboga imaye nsemo ya Charachani niko Kemosi ateberuna Matiang'i no are asekia magia Jubilee naende tagoso ase serikali asekiringa agote serikali nigo ya kongirie ebirengo yugima wa Kenya omoriketo Vincent Monda nigo abeke kambiaye asense mejo na tunero botiro kubwatia Netaro yaye yogotaka kumanya abuna abamenyi be bunge ya West Mugrango bamenyete ase binyoroime aiga no aumerande ya mate yonsi Kemosi nigairerie bagana gukwanira magendero ye bunge ya West Mugrango abwasatebire mechando ya bamenyi aba nere bweka oraye kore esa uria maiga ndire aiche nate baras manke gaige mbonga erinde bakwanya abantu bamitumbu yamore biamono sana ono tagete kubasaba abantu baminto moremererie omwako tiere no yomo toso uburai erindegere toreta magendero West Mugrango tokore bitas twatigerete oburai tobwate iga no burai botagwenere tukoba West Mugrango mbakere mbiamono rina abo mochumbe mwambwatie gasbuya twakore gasbuya one inere gas twatigerete nchera naende tugote kwansiro mwako nde kogendera gochumotwe nonye nabo Kemosi nigatebire barabwo buna abantu be chama ya Jubilee niko bagwe atana burro kurasi chinkwana echo chasegetwa amona barayi bali meya serikali ritukole juma segetike skuru yo borso ya Nyamira buna Matiang'i aso ase serikali ime. Tunataka kuambia wale viongozi ambao wamekuja hapa Nyamira wanasema eti wanamwalika kuingia kwa serikali. Mimi nataka kuwaelezea wale viongozi ambao walikuwa hapa Nyamira kwamba sisi katika chama cha Jubilee na sisi katika upisani hatuna haja yeyote kujiunga na serikali ambayo inapora mali ya wananchi. Sisi hatuna haja na serikali ya William Ruto. Sisi tutatengeneza serikali yetu ambayo iko na mwelekeo, ambayo haina wizi, ambayo inajali maslahi ya wananchi, ambayo italeta masomo bora na rahisi kwa wananchi, ambayo itakuwa masomo ya free university education. Ase abarayi balia bamutaresirie Kemosi no yokorie kerogo kya seneta imeye county ya Nyamira umunjinia Adams Mochenwa oyo nera senkwana ya yororire nere buya gitoko genda sobochorio bonene bole mutwe abantu bachora abarayi balia bakoletera umwananchi amagenderero abantu baminto tigamba tebi 2027 kitariki 10 omotienyo nane ngochi gwaka tole chikura egentege tangani chora abarayi bamanyete gasi yabo abarayi batali bebitina abarayi bago ikabantu abarayi abonsi niko bairerie bagali abo na korarie ganga ya Dr. Fred Matiang'i yokonyoro bugambyo bonene bwense nintuko ruga gusitu anyorire ngerayete koro ku Dr. Fred Okello Matiang'i Dr. Fred Okello Matiang'i gomole tayari kubwate si Dr. Fred Okello Matiang'i na Kemosi unare chairman yetu ninja Mochenwa sobo senator abarayi bago ikabantu turairango limo arambe arambe Kasongo enda siende aende Kasongo bye Kasongo bye Kasongo bye
mutuga omonguru kawanja ebintoko babire buya igo musiko yo itomo como sabera Fredo kego matianginera agendere kumwakonde go ikabe president yeito William Ruto agendeka bare batebire Fredo kego matiangu Vincent Monda, Ensoko TV, akaunti ya Nyamira. Mbya mono muliketo Vincent Mondano roboti uri asencha wekani kurime county yoya ya Nyamira bona tika toske motu wikase county ya Kisii ya sebono uyo kuligie kiruke bwa chumbe wensemo yebunge ya Bonchari ujiba igoro motendi wabasubati ase county ya Kisii Edonya Adori Saburi niko litukya lero au menanire n'abananchi korwa ase binyoro ao ime yebunge yo elyo gukwanira heganga yaye yogochia kowekerania amagendero ao chinga kibara mochore buna omubunge obo asobochori obone ebore busio obwo mwaka 2025 kokwana chinga kicho nigo Muskedonya aichaneiro morayo rabisi asebunge yo asogotobose serikali asekerianga konango wekeraniria magendero ao imeyensemo yebunge yo nigo bono abana inchi abwo balire ira yogochia komusira Donya Adori Saburi gochaka omuchumba bo mutangani musubati kwisa ensi ya Kenya enyora obusibore bwaye imeyensemo yebunge yo ya Bonchari umuriketo Petro Machini niga yamagoraye na wikese ensemo ya Bonchari asato ni roboti rokobwatia Bunenchiremo yokureta monchuria subura imebunge ya Bonchari na gochoro muchumbo mutangani musubati gesense ya Kenya nyorobo subura imebunge ya Bonchari Yasago konye na itu no tole kurumaiga yao na ndi gwa tumeta bangwa na balia ena batebete naki nchenoonda se to kwero Nicholas Kurerero yokuriye kirokyo bochumbe bunge yo mutenero wabasubati me county ya Kisii Muskedonya Adori Saburi akoregi karo na abananchi kurwega tibinyoro aho bunge yo eryo kolia eira gochikomochora kobo muchumbo mutangani musubati gakia bangina ngo batayimwensi bibuna mureiga tosibechireso tobwatyo mwana Doris Donya toto chikura kwa babu no mubungo mutangani omukungu Tobanege ndeke Orojo mongina neke kon liko bokima moko inya mongina tayi abagaka bange bararuo bobesi obangina tubwaterane tobege ndeke mo ndeke to sambiri chama mbire keno sinobolimo mangana nyisha sato kwanye mna mwachira tobori mugako yole igora twanjere omwana yakolege kwano gaikira na lyako chako tabakiri mwante beti walita tenkole wana toko mwanya bona ajijo bona tokolera mangana yo abange nanteke tokobatebi nabagaka mura ekerenga tobwata nekemo nekerenga tobwata ekemo nekyoko hiro mongina Donya arari kyoko muhira arari ever since to supportiri abasacha chigoti cyaragambira bose nabo wana lende ndokora chenchi nene abange nangoriya tamurbo Kaukwane kirekyo niko Muskedonya aichaniro murayo rabisi asoko baisiko ya serikali kuirire bunge yo gutikara maiga kemagendero Bonchari era minero arafu mogechiri more tukamfate kwenye ningechiri aya moigu Kisii National School Ichuni National School Hema yamanya gocha Bonchari National School nero ingo mwago serete toko ngaineri ekero pora rekoros chirami igarenge serikali gosegarenge isiko chirami echichave tinyakundi akorosi kale isiko gosale serikali ingitoto twalere tienda momu ya magendera ingitoto agoteberana ki okoba mutambe serikali ngokorere gasi oyo togochora tikatomochora asale ne serikali tokonyeke twarwana bono ligereri amagendero nari Bonchari Nanyanigo niko Muskedonya akuriya guswa kurwa sekero kibotino wabasubati gocha sekero kibo chumbe bunge yo ekyo kibo chibese chinyinge korenganirwa nekyo kyabatino babasubati eri goikeranira magendero mange asaba na inchibe bunge yo naro tebana kidonya ngo abeke gesima nyali bali suneke bisima mbire ngambeke toro ngabeke itielyo gali na kirige chiro kyabangina seki imbwate chibese chikoro ku 7 million buno mu mama bu account na kingo teberana kinaro lirebese nerega gaso bujumbe nyinge abangina baite bachandegete ebali etandire ebese ekirororo ikegara bantege ntobagotaka nestima amache
chisukuru chingia ne para ne chichi banto kwanza nchindo chega mambi na mambiende bonjari ngocha kotebera donya ntu tagetia tabeso to sere ntu ne chipara to tagete kuna to akoira buno mukungu kuna manche to tagete asibona gikiria bamere baye abo bagoteba niga gakora igikaro n'abanyari bari asekeria no anyome chikorwa na kuwaboria bamoteme kora abanchari bochori bore bosyo ose more kuba goteba nga orangeria abanyari okay nuna abanyari bari more ati abanyari bari mbia more ngwane abanyari bari ekaro mungina sokire iga koro kwari sobo gosega iga sasokire ngai yagotinde ku bona nje donya for the first time mota itekwira ni nyari bari ngina abakorerete to so anya kungambisia sabunire omungu no yogo ntebi gabwate emerongo 5 yoka okobe bikwego tebanteme akarora rwe sadaka yonsi bona na nje buna nyole to mungu no munga ni meta sako na sako chira limi kamutigera kali agante donya na aro liri bukwe kego tebera nteme kuripoteria Ensoko TV kuroiga bonchari county ya Kisii Chepethuel Machin Muyamono Petwer Machini asoroboti uri asenchera yogo kandi bono tikatoske mutu mwancho murya sebono uyokoriye kerwo kerekyo gwe MCA himeye ward ya Birongo Caleb Momanyi nigo nende hagendere gusire byegwa asensemeyo kokwana kuri nsemo ya Chirchiro yego toka ime ya Birongo chinga kia basaye bare kworo kibyego byabo nigo bono Caleb watebuna hejunere egati emeroberi yaye ekero hachikora korera abananchi ekero mochore asekero geke nonya nabo nigo mbaro mwene bw'abantu rekana gwekana asomo yegoyu asabange bali eira yogo chia kumubwate sia hirigo swabisi buno mwemsi wabo Ningo tari na karori Nibasi kori tevi kwa information Kwa ujuhu no morori Kugera rero tutete okuza chitalanta cheto asegetie kiga nandi kali rero giyoka ntogendere okuza chitalanta cheto unera abebuya guchimotuga jensi abana ba minto ndete ko basororaiga tumonsa besitwane no kobokugera wa komosi egento kero kinga mineti asobuya abanyasai ngweta tole egento kya gatatu asante sana asante kingwira tole egento kya gatatu I want to appreciate for the prayers of the parents once itibalega iga inikirudi nyaba tata abaiga baita basokoro nabamago kora abaiga. I want to appreciate bunge la wananchi ere Birongaria hoteli mwa Josephat. I want to appreciate umugambi Birundo e system area umugambi ya twetebosa agatebebere gamba kamambi mabiresa to ande yamono sana above all ento ndete basaba abantu baminto babirongo Gen-Z abatata baito n'abantu bonse yendra gusabira niga support yake nokina nande yendra gusabira ni umwana yiga akana kaiga na kaino ndurgo tigeronde nekero yake gabasae ni yaito nere mokogoti bono bunale mokogoti werule kokonya abantu banyali bali chache na Birongo engima nawakile mana wakile asimwe nawakile mokumuya kasima kogenda mogandi no mwani mogandi no murumuya ngomu kumugere asante sana ilo omwende kwani kesi mbuya mono nawa kwani kesi mbuya mono mogenderere moike bunge mbuya mono mogenderere moike bunge mbuya mono bono nanje nagoki mono asingo kurara bonkurara buya kaki kwanyara umwana uyu arambe karibu wapi bunge wapi bunge Watu kuganiria maya na ende yarekanira abasai n'abange nanda abasai abange bumaine wate bibani akarimo watire bibani mu gwatu arekati registered egere ndo buraire ndo mu iburo mwambi ataye no bwaino nando mwambi no yawo wanza asenye icho narorera se kitaranta cheirira abantu nakiekara naro chembia niche ne programu yega
Na tokwenda na maya mwanche mwete atuske mutu asebono mokonyi bumure bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo naende esokire na kugania abamenyi bense monyorogongorwa Central kobeka nsemo chisegi chege siasa na kwenekyo murembe na korengana Kindiki nigo bochori warakorekane na goeta kurenda murembe noro horenekie ense ya Kenya kugendera mutwe kukwana kurumeye kanisa ya Queen of All Saints e county ya Murang'a. Kindiki nigo bono ayenekire bune serikali nigagenderete gwikerania amagendero ao erio gwikerania hamaganio ya wananchi bense ya Kenya. Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu. Tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa. Kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi na ni ya muda, na ikipita sisi tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa taifa moja. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Wale watapita watakuwa viongozi wetu, wale hawatafaulu pia hao ni viongozi, watangojea siku ingine Mungu atawajalia. Sisi kama wale ambao tuko katika nafasi ya uongozi wa serikali, tunataka tuhakikishe kwamba tumetumia nafasi ambayo tuko nayo, serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Barabara ikijengwa inaleta manufaa kwa wananchi. Soko ikijengwa ni manufaa kwa wananchi. Stima ikiwekwa mahali haijafika ni manufaa kwa wananchi. Hiyo ndio kazi ya serikali. Hakuna kazi nyingine ya serikali. Na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana, tutetee serikali, watuletee maendeleo. Mambo ya uchaguzi ikifika tutapiga kura ingine kulingana na rekodi ambaye kila kiongozi atatupatia. Rais Ruto atoe rekodi yake. Wale wanashindana na yeye nao watuambie siku ile walikuwa kwa viti vile walitufanyia, na rekodi ndio itaamua. Hakuna haja kutupania maneno machafu, kutupa mawe, kuchoma biashara zetu. Sisi zote ni ndugu. Tukae kwa umoja, kama ni mashindano tushindane kulingana na kazi ya kiongozi. Mimi nitoe rekodi yangu, mwenzangu naye atoe rekodi yake ili alifanikisha. Mwenye anashinda anakuwa kiongozi wetu. Mwenye hata shinda angoje, hata yeye ni kiongozi, kesho Mungu atamjalia. Na mimi nataka nikimalizia niseme ya kwamba mimi naomba kwa unyenyekevu hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja tukiwa kitu kimoja. Nabono mwanche mwirya nigo muregwe kyamakeria ya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua uyiboigo orengo mukanyi muraibwense nigagendere kumuchia muraibwense Daktari William Samoei Ruto asikeria nga noborai hobobe. Gachagua nigatebuna Ruto nigaturubanirie emeroberio ao yeyo atigete nabarai baria abarenga abisia bukare kago kwana na amenyi bense moya banana amo na bari bense moya Kiamba imeye county ya Kiambu. Gachagua nigasabire komwabera nigabasabira amenyi bense moya Central komwabera asikeria no kubwatesia Ruto kuligiye baraibwense hekero gechukura cyo mwaka w'umwezi 2022. Watu ya banana, watu ya Karoli, watu ya Kiamba, hapa kwenu munasemaje? 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 Karoli munasemaje? Banana munasemaje? Ate murauga atea? Ate Harambe! Wewe Ruto wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, mtu ya Singapore, adui ya Mkikuyu, Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende?
Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Basi watu ya Banana, nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi Muhuu? Nani ameharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameharibu biashara? Nani ameleta goons Kiambu? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Watu ya Banana, wewe vuvuzela ngoja kidogo. Mimi nimekuja hapa kuomba msamaha watu ya Kiambaa. Mimi Rigathi Gachagua ndio nilileta Kasongo hapa. Ilikuwa ni chui imevaa ngozi ya kondoo. Alinidanganya na Biblia akasema ameokoka. Watu ya Kiambaa, naomba msamehe. Naomba msamaha watu wetu. Naomba msamaha. Mumenisamehea? Mimi makosa yangu ni mingi. Ni muuaji si muuaji? Kawajiko aende asiende? Wangapi wanasema Kawajiko aende, Kawajiko aende? Na togosika mutu mwanchomo yali ngobona abakore emirimo bechi county korwase kiombekeria ya County Government Workers Union KCGW baichainire gosega bagania serikali chechi county imeyense ya Kenya kubali kemerimo boikranu abakore emirimo na boigo kobanekeria sagia ya gukora emirimo yabo gukwana kuremeye county ya Machakos omokonyi omonene bomuliki bwekiombekie Daktari John Nduta nigobona hateberibuna oburendi obuya gochi ase abakore emirimo ase chi county nigo bogenderete koba ekego chakerekene gochi hase bona igaga niki serikali echio kolingoria imechando ao eyugenderete kobanalia na kobwata abakore emirimo na kobamenta na boigo asaga ni bona abakore emirimo bamentwe ebirogo goswamentwe ebirogo ase chiabisi chiabo ao imeye chi county. Mishahara iko duni, watu wamekaa bila kuongezewa, bila kupandishwa vio. Kwa muda mrefu unakuta kuna watu wamekaa hata miaka 10, kuna watu wamekaa miaka 15. Tunaomba serikali zetu zikuwe na utu na ziweke watu mahali wanafaa. Mtu astahili kukaa katika position moja, katika grade moja kwa miaka 10, miaka 13. Sera zilizomo za serikali na mambo ya uajiri, mtu anastahili kukaa katika grade moja, especially ukiwa katika common kanda. Unastahili kukaa miaka 3 alafu unasongeshwa hapo mbele. Tunaomba pia serikali ngatuzi zenye ambazo pia assemblies hazijapitisha bajeti za counties zifanye hima na wapitishe kwa haraka, kwa sababu hizi serikali haziwezi ku access hela kwa kupitia kwa controller of budgets kama hizo budgets hazijakuwa approved. Kuna wafanyikazi wamekuwa kiumia kwa sababu unakuta makato yale ambao ni statutory, unakuta pesa serikali zinakata, unakuta pesa ni ya pension, malipo ya uzeeni inakatwa na ipelekwe katika malipo ya uzeeni. Hivyo unakuta mtu akienda retire apati haki yake kwa wakati ambao unafaa. Unakuta kuna watu ambao wanakatwa pesa ambazo ni loans na hizo na SACCOS, na hizo pesa zikikatwa azipelekwe mahali ambapo unafaa. Hivyo unakuta watu wanapata malimbukizi, arrears ya loans. Unakuta loan mtu analipa na aishi kwa sababu hailipwi kwa wakati unaofaa. Tunaomba serikali zetu gatuzi wachukulie wafanyikazi serious. Wape wafanyikazi haki zao, na wafanyikazi nao wakipata haki zao, tunaomba wafanyikazi pia watie juhudi ili wapate kutenda kazi na wafanyie kazi mwananchi yule ambaye ametuajiri. Kwa hivyo tunaomba serikali zetu ziwajibike na wafanye kile ambacho sheria inasema wafanye. Tunashukuru Labor Relations Court kwa sababu mara mingi zile kesi ambazo tumepeleka huko hazijachukua muda mrefu. Tunapoongea hivi sasa, juzi kulikuwa na makato ya kesi ya huko Bomet. Bomet kulikuwa na cashers ambao walikuwa wamekaa muda mrefu, wengine zaidi ya miaka 10 wakiwa cashers. Koti imeamuru warudishwe, waandikwe permanent na pensionable, na zile hela ambazo ule muda walikuwa nje hawakupata haki walipwe. Vile vile Bungoma tumekuwa na kesi ya wafanyikazi ambao wamekuwa cashers 463. Koti imeamuru ya kwamba
wakuwe converted into permanent and pensionable, na kile tungetaka kuomba kwa serikali zetu gatuzi ziache kucasualize labor. Wafanyikazi waandikwe wakiwa permanent and pensionable, ndio wakuwe na uhakika ya kesho watakuwa kazini. Oroboti oru rwabakore mirimo kuro ya Sechi County na urugo tekyo mwerio wemese amangana maya kuri giteseni kya bene gensoko tiye morogoba obone igo mwanchi mwiriria na niko togwa kranga munyamano habariki baito bonse korogongo rwabusi asokwene kyanga amangana maya segiteseni ke chinse to chabotuko ngoikera nari na gotubonge na gotoboneria amangana yu hasenchira ere yowe keranu barto batena barabwa hasenchira ye imanyirio tari onde gotatiga nsaro mekerbo na bayegomega yemenyoncho niko twabwate Frank Mugambi ya masa ya mo namba naba sondari abone kiringa chibi chamo na mariogi ko ikerare hasenchira ere yabotweru na boigo somarago bonega nongwe kiro mwerio mangana maye kacho tokideka emeronge 3 igore 3 ochia bona mambia ankere itukonende tumene nyasaye kagwancha ni konkoro kwa Daniel Omwaga.